Odmah nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, centralna željeznička stanica postala je mjesto bola i straha dok su Ukrajinci bježali iz glavnog grada pred napredovanjem ruske vojske. Kondukter ukrajinskih željeznica Oleg Kobecki bio je na odmoru u zapadnoj Ukrajini kada je Rusija počela invaziju. Odlučio se vratiti u Kijev. Bio sam šokiran, ali sam shvatio da moram obavljati posao. Ljude je trebalo evakuisati. Iskreno, bilo je strašno vidjeti sve te ljude na platformi. Djeca vrište, roditelji vrište. Otišli smo na zapad. Znate, kada uđete u vagon, on je prepun. U svakom je bilo oko 180 ljudi. Kobecki je zatim otputovao na istok i na jug, blizu linije fronta, evakuišući civile i prevozeći ranjenike specijalnim medicinskim vozom. Kaže da se uvijek trudi da ukrajinskim vojnicima ponudi najbolju uslugu. Trudim se da im putovanje bude što ugodnije, mogu čak i kuhati za njih u vagonu. Moj sin se bori, svi moji nečati se bore i ja radim što mogu. U protekle 2 godine evakuisano je najmanje 4 miliona ljudi, kažu zvaničnici ukrajinskih željeznica. Kobecki zajedno sa svojim kolegama nikad nije odbio da se približi linijama fronta. Njihova hrabrost donijela im je nadimak Gvozdeni ljudi. Nemamo slučajeva da je kondukter, upravnik voza, steward ili radnik na stanici odbio da ide na posao, niti na linijama fronta, niti duž pruge. Od početka rata ruska vojska je neprestano granatirala željeznice. Za to vrijeme ubijeno je oko 600 uposlenika, a više od 1500 je ranjeno bilo na poslu ili kao mobilisani vojnici, navode iz kompanije. Pošto je vazdušni saobraćaj obustavljen zbog rata, svjetski lideri i delegacije oslanjaju se na željeznicu za putovanje u Ukrajinu. Za diplomatska putovanja imamo posebne algoritme, kako putovati tokom prijetnje projektilima ili drugih opasnosti. Uvijek imamo rezervne rute, možemo zamaskirati naš transport. Veliki broj visoko rangiranih gostiju kupuje suvenire u željezničkoj suvenirnici koja je otvorena prošle godine. Boris Johnson je kupio i odmah stavio naš šešir sa potpisom. Sean Penn i Orlando Bloom imaju naše dukserice. Došla nam je i Ursula von der Leyen. Najpopularniji artikal u radnji je duks sa rasporedom ruta do gradova koji su još uvijek okupirani.